Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailangad itinagan nga auring at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rhea Joy, Sydney, EJ, Boy Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton, ken Princess Amira Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Passion family iti Villa Carmen Ramon Isabela, especially nila kay ko Lamberto Passion Jr. from Linda Passion. Shout out kada Jasmine Rivera, Emergita Bravo, Leonora Bautista, Nati Agustin. Makablaawan ti Duran Ermitanyo Ramil kan Mariano family iti San Mateo Isabela. Manang ko dito'y Qatar da Mary Jane Kulang Swamson kan Myra Acosta. Friends ko ada Rosaline kan Annalisa from Rowena Duran ti Qatar. Shout out pa kada Gerson Pasio, Flori Medina, Maribel Boat, Belinda Ramos, kastamat ni Rose Mix Vlog, Nida Niveras, Emelda Velasquez, Roda M. Ramos, kan Susan Ronquillo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Auring. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Auring, taga Pangasinan. Ngam to'y padas ko kat napasamak, idi agnanaad kami pailaang kanilakay ko di ta Cordillera. May sa akon a senior citizen, ngam ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang, akas na kairwaman min adumdum ngag kada kayo.
Pag-aayat may adengdenggan kanila kay ko dagiti maidram-drama apadas dito'y channel yo. Tatalagamot ngamin apakapidutan iti adal. Diyak impagarup manang amaawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay inspirasyon mat kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agnanaed kami paylaeng dita Cordillera. Ala, mga antan lakay, kalpasan na umunakan ton nga agdigos. Masapat amapan iji bangko. Ang mga nupilan tumanon ti mapan agala iti pensyon. Lakit di abakait. Amumot ano pa nag-aala iti pensyon, talaga apila. Gumatang tantubotan ka dagiti agas ta. Kastabotan ka dagiti kasapulan ta dito'y balay. Masapul a dumagasta iti tsindaan. Ay, kailistam nga rodan dagiti nas kanagatangan nga agas. Tapno dya ito lamang yawatan ije butika iti listaan ti aramidon ta. Tapno nabibi ay. Woy, nakalistan. Kandi ka kadiagdanag, tadamot tay amamu ta ije butika. No makita na tan, amunan ti masapul ta nga agas. Andamot pagsayaatan ng agpaisaw. No, adda gagayem mo ijay anya. Ay katuan na. Kan nasingpot damot amin kadagiti customer. Sa bagay mo't kit di ah. Mala, manganta nga rudon, tapno masapa ta makapanaw. Ni, nakayumot gayam ti masabat ko antay, uncle. Agmano ak. Kasyan na ka ti Diyos barawk. Nay, nagapamaya na to. At ginatang ko dito auto suplante. Da kayo nga'y, naggapuan niyaw. Nagapu kami ka ni uncle mo di tabangko. Napan may man inalat ay pensyon may. Kahit agawid kayo ka din? Dumagas kami man pa iti tsindaan, taing kampay makitsinda. Kastaya, mala, orayin kayong tapno maitulod kayo. Narigat taglugan no kasto yung oras. Ay, amangan numataktak kamot na to. Saan, ante? Tinasaya at kuyugan kayo langan na makitsinda. Tapno adamang bitbit kadagiti gatangan niyo. Ay, sige man nga rod barok, tanay. Dandani saan ang makabagkat ni uncle mo. Tanasakit ka no ti saka na. Mala, siya kung timang kadwa kada kayo, ante. Kaya't gatangan nyo amin ang masapol yaw. Tapno saan kayong agkararwar nga umay aggatang. Napanan din nato. Talaga nasingpot di ka anakam, aureng. Iswa nasaya at matibiyag na. Wun, kan adangamin na talgad at trabaho na. Iswa nasaliwan-wan tibiyag das ang kapamilya. Naimbag nga raw, tada ka na yun no ada kasapulan takelkwana. Kanuray di asawa na. Nasaya at matlaeng kadata. Ay, maipalagiplakat nga ron kanyak day di Robert nga anak ta. Maday ta ka manen aureng. Diyak mo't ipagel alagi pum day di anak ta. Agam saan ka kumang aglading tunggal malagip mo. Adda itanday di Robert, iti sidong tinamarswa. No, apay mo't ngamin, anasapa apimusay ti kakaiso nga anak ta. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tinaipabulot kan kuwa na abiyag, aureng.
Daytoy balay ti kakaisuna na bati apakalaglagi pantaken kuana. Puno dayta nga imbagam. Ta tinaaramat a pinangpatakder ta iti daytoy abalay. Kaya tinaala ta a benepisyo iti nagtrabahuan na akumpanya. Iso ana patag-unay kada ta daytoy abalay lakay. Ay na, tinasayaat, ingkagpalusan. Siya kung taaglutaw, iti pangaldawan ta. Ante, adawit ko ang merienda para kada kayo ni Uncle. Ay na, agyaman aklina. Imbag man, ta nakaalatiw ka. Simrat nga minan dagiti ubeng. Awan mo trabaho wak iti balay, iso nga umay kayo tulungan nun ay iti matrabaho dito'y balay yo. Ay na, kababain pa ikan balasang ko. Nanya kayo lakit din aya. Kas kayla sabsabali. Ala, siya kundi mangituloy iti daldalosan nyo, ante. Naglawan tumot nga minto'y balayo. Sapay dudwa kayo kanya Uncle dito'y. Ay, wen nga road. Ay, nagrigat mo't gayam ti dakkel abalay no dudwa kami. Sapay saan mo't una yan ang makatulong agdalos ni Uncle mo. Ta nasakit mo't ti saka na. Ala, bayan nyo, ta siya kon, ante. Nalpas ko mo't na amin na trabaho ita pagborbordingan mi. Ay, wen gayam, irwaryo mo tagitay lalabaan ta ipisok ko dita washing machine kabayatan ti panagdaldalos ko. Sige, katagi amanak, balasang ko. Agpada kamin a senior citizen kanila kay koma ng Emmy. Kat ti pagbibiyag mi, agtataod iti pension mi. Ngam apaghusto laeng para iti maintenance mi, kan para kadagiti kasapulan mi iti inaldaw. Adda balay mi iti syudad anay patakder, gapu iti naala mi a benepisyo iti nagtrabahuan a kumpanya, day di pimusay nga anak mi. Dudwa kami laeng nga agnanaed ditoy iti asawak. At damot dagiti kakaanakan mi nga umay tumultulong kada kami no adda kasapulan mi. Nasaya at dakada kami. Iso akasla saan mi unay amarik na ti kaawanan day di kakaisuna nga anak mi, manang Emmy. Bumangon ka ditan lakay, tamangantan. Ay, Auring, maditi riknak bakit? Kasla agkakapsutaken, maululawak mo't anagreeng. Anya, ay nay, anya ngay day tamarikrik namon lakay. Ay, di mo nga rod piliton ti bumangon. Ang mga nunakarkaro ka maulaw. Sige, dito uyak pa'y nga raw. Mga nagpaiso no matwangak no pilitok ti bumangon. Obserbaram tabagem, tano madilat ta. Awagak ni nato, ta ipandakalangan iji ospital, tapno ma-check up ka. Wan Auring, paliiwak ti bagik. No, saan latang agbaliw tiriknak, intalaangan niya agpaiso dya ospital. Nasa isaya at pay. Ay, ala, di ta ka pa'y garod tama pa anak mga alay ti kanam. Dito'y kan kwarto amangan.
Naimbaga bigat yan, ante. At dawit ko pandesal. Nagarmusar kayo ka din. Ay, saan pa ibarok? Ay, ala, umunag ka Agyaman na kante. Ay naimbag taimay ka barok. Obserbarak ni uncle mo, tama di tirik nana. Ha? Kunak ano saan latang agbaliw tirik nana. Awagan kanta ipantalaangan iji ospital. Ayan nga rin ni uncle, ante. Ada iti silid, lep-lepas na anangan. Kunak arik naan na tibagina. Tanong madilat ta, ipantan ay iji ospital. Nasaysayat pa, ante. Tapno, ammo tayo, naanya tiga puti pa nagulaw na. Ang mga no, nga mo ti presyon na. At dapat maintenance na barok. Oray pa, ante. Ang mga no, masapol nga to ti dosage na. Uno, masapol la sukatan ti agas na. Isa masapol la ma-check up ti doktor. Kasta aya barok. Uy, nante. Ay, ti nasayaat. Sukatan nyo langan, uncle. Tayo nakalaan jilugan. Ipantayo langan ni hospital. Agyaman kami kan kanataw. Impaglangan tada ka akanayon amaayaban may nukasta nga da emergency. Ay, Di yung panunutan day tangkel. Rumbang lang mo't at tulungan kayo. naimbag laang ang taimpantayo ni uncle mo iji ospital. Wan nga rod, ante. Anya ngay. Di pod no di ko nakitay. Ngimato ti presyon na uncle. Kaday ta. Nanayunan dagiti agas na. Huwag nga rod. Ay. Nakarkaro manan nga ado ti tumaran na. Kasta talaga, ante. Naimbaglangan at akastalaang. Saan ang nakaro ti sakit na? Nay, uncle. Laglagi po nyo dagiti bilin ti doktor Di kag subsubag. Wen ataw. Di kag daan nagbarok. In memoria kaun dagiti bilin ti doktor. Kunamladay ta. Madamdama, aramidem manan, dagiti maiparit nga aramidem. Ay, talaga kit di asubag day talakay numaminsan nato. Nalakit din ti bakit ko aya. Ala, husto day tan. Basta nyaman ti masapulyo, ibagayo lang kanya, kante, uncle. Di kay agbabain, wen. Huwag nato, kat agyaman kami manan barok. Awan na nyaman na, ante. Ala, mapanak nga rudain. Di kay agdanag. Ta umayak to manin tapno ma-check ko na uncle. Ay, agyaman na tao. Nadamag ko kani kasinsin nato nga impanyo kanugayam ni Uncle Eji Hospital, di kalman. Ay, wadli na. Kalaat nga min anaulaw. Apag isumot nga imbay si marong karni nato. Iso nga impan min Eji Hospital. Kat anyang iti ko na ti doktor, ante. Ay na, adumanan nga agas ti intada at umaran na. Nanayunan manan ti paggastusan a binulan. Sapay dandan isaan nga umanay ti pinsyon mi kanya uncle mo. Amumot abasit lang ti pinsyon may. Di kay madanagan, tanod a kwartak, tumulong ak anti. Kandi yun panunutan ti grocery siyo Siya kun ti makamo agumatang. Total, kanayon nakmat nga grocery, iso nga ilakaman kayon ton, anti. Ay nakababain mo tan ano kastalina. Saan na kami imot nga obligasyon ka ni uncle mo. Basta kaya't kayo at tulungan, anti. Diyo ka din panunutan day ta. Adun tinay paay mo kada kami, Lina. Diyak pa yan amaw no kasano kami ang makasubad iti kinaimbagyaw kanila kaimaw. Awan day di, anti. Ilistak man pa dagiti masapul ang magata nga kasapulan nyo. Mapanak namin ag grocery ita, ante. Ay, alak, agyaman akmanan balasang ko.
Gagangay ti addan edad na, adumutten dagiti marikrik nami iti bagimi manang Emmy. Isu nga adu dagiti nasken amagatang para iti maintenance mi ken nilakay ko. Nakarkaro manen iti naudi a panangipan mi ken kuana iti ospital. Dita nakarkaro a narik nami asaanan nga umanay ti mapenpensyon mi. Naimbaglaangan taadda dagiti kakaanakan mi at tumultulong kada kami nang runa ni Lina. Ni Lina ti makakaado at tumultulong kada kami. Iso akas taunay ti panagyaman mi kankwana. Ngam na panunot mi asaan nga agnanayon amang namnama kamilatan iti tulong nga ipapaay dagiti kakaanakan mi. Agingga nga adda na pagnumwan mi nga agasawa tapno masolusyonan ti problema mi. Lakay, imawag ni Luneng kung kumustaan na ta. Kaano-kano nga agawid ta iti probinsya. Kahit anati imbagam kan kuana ngay aureng. Madantulat ta panagawid may kunak ka. Apay ka no nga men akay kayat ta ti agnana ditoy. Katawan ka numot kaduata. Agawid ta kano ijayan ta iso ti mang taripato kadata. Sa bagay, kailalang agpay so di balay iti probinsya. Nagdakkel kati suda lang nga agin at agnanaad ijay. Di mo ka di kayat ti agnaad ijay. Hanay, kayat ko Nagmayat sa amot ti agnaad ijay probinsya. Ang kasanon nga ito'y balay dito syudad. Napatag ka data da ito'y abalay. Tapakalaglag ipanta iti day di anak ta. Adumot iti kasapulan ta. Kat kurang ti pensyon ta. Hanya katano ilako tanto'y balay. Kinapudno na aureng. Napanunot kumutanday ta. Sikat ti pampanunutag. Amangan kunak no di ka umanugaw. Kasapulan siguron lakay. Tapno mausar ta pa'y ti mapaglakwan ta. Isupay apagbiag ta. Ay kat, adakan ka day ta No iso ti desisyon mo, umanugot hak. Sigurado adakkel ti mapaglakwan ta. Taada dito'y syudad. Kandakkel day ti balay. Sige, ta kasaritak tuman ni Lina. Ang mga noodaan muna amayat agumatang. Tati mapaglakwan. Ison ti usaran ta ijay probinsya. Sigurado kayo akayat yun nga ilako ti balayo, auntie? Ay, Lina. Masapul mi nga minti kwarta. Amumet nga ado ti kasapulan nga agas ni Uncle mo. Mainayon pa'y dagiti tumtumarag. Talaga asaanan nga umanay ti pensyon may. Pag naudan nyo nga rudan, numalako ti balayo. Agawid kami na ije probinsya. Pagaw-awidan na kami ni Auntie Malyuneng. Aywan gayam, nagdakkel tay family house yu ijay apagyanan nyo. Huwag, kat kayat may matan ti agawid ije probinsya. Nakababainan akanayon ada kayo ti tumultulong kada kami. Di yun panunutan da dyan te. Ay, sige nga ro, tagbiro ka kiti buyer. Ay, nadaras amalako da ito'y ante. Naibagak beton ti kayat ko apresyo, Lina. Iso asikan ti makaammo. Ante,
Da kami kanon ti gumatang iti balayo. Akpay sulina. Ay na, kaya't ko unay abalasang ko, tapno saanan asabali ti makagatang. Wananti, kaya't ko unay ti balayo. Nagrigat ngamin ti agab-abang. Ay katuan ay naimbag no magatang yun day ti balay, tapno adam ako nan ako kwayo. Kat saan kayo nga aggastos pa'y iti abang. Wan nga rodanti. Ay, wan gayam. Pirmaan nyo day to'y Iso ti mangi panaknak nga ilako yun kanyak to'y balayo. Ay, wan abalasang ko. Pirmaak day ta. Wan anti, kat itad min tumatan ti bayad na. Lakay, amom ka de adalin at igumatang dito'y balay. Anya, ay di kad nasaya at tapno kasla saan matlaang anailakaw. Kaputa ka anak kamot ti makagatang. Uwin nga rod, adagayang pinirma kita'y akasuratan nga isuda ti pangilakwantan dito'y balay. Binasam ka di matlaang ti linaon di pinirmaam. Saan tagtalekak mo't ka nilina. Inton bigat ka no nga itod dati bayad da. Awagak tumutan ni Luneng, ta ipakaamok nga agawid tanton ije probinsya. Nay, Lina, paingay aday to'y laang tiit-itad mo abayad to'y balay. Si kamot, anti, sa anak mo ta sa balikan ka. Kan may sa napirmaan yun day takasuratan, anailako yun kada kami to'y balayo, itikas ta agatad. Saan aday tati imbagak apresyo? Ay na, arig na dinawat mo matan to'y balay, Melina. Isungarod nga ilako may takasapulan may ti pagbiag may. Husto daytan anti. Kan saan kayo namas daaw no apay aday talangan tigatag nga ititad ko kada kayo. Inkisay ko nga minan di tatigastos ko kada giti ginatgatang ko apara kada kayo iti kalabas. Anya, ay kudak manu, tulong mo kada kami dagi Jailina. Anti, alalaak mat day dya iti allowance mi nga ipawpaw iti asawak. Iso adi kay ko man nagreklamo pa'y. Awatan yun day to'y, tapno makaawid kayo ni iji probinsya. Apay nga min adi mo binasa nga imo na di pinirmaam, bakit? Nagtalekak nga rod kan kwa na. Diyak laing pagharap nga dagaya madi apanggap na. Iso akong ditulog ka na ta. Ngap na kalista gaya maamin ang ginasgastos na ka na ta. Naimatan ni Lena. Diyak laing pagharap maaramin na ti kastoy. Aring na dinawat ng tibalay ta. Agbababawi ka nang ilako kan kwa na. Ay, tiyak ko mabasta nagtalagkan kwa na lakay. Ay, awanan ti maaramidan ta, Aureng. At dapat kasuratan na pinirmaam. Nagsakit matanda ito yan napasamak lakay. Ay. Ano sino pa'y ti kapamilyam? Iso pa'y ti manglukukan ka.
Jaklaim pagarop, akabalan na talokwan. Bakit kanla kaitan? Nasaysaya at pay, ani ko man natulangan tinagital ka kiti amin. Agbababawi lakay. Aureng. Kasano nga yan, day? Talagang agawid kayo ni probinsya. Wan Barok, aging gaitalangan tinaitad a panagnaad mi dito'y balay. Ay, una yan. Diyak lang pagarup ang maaramid ni Lina ti kastoy kada kayo, ante. Nagtalakakan kwa na, gaputa saan mata sa bali at tao. Ngam nagkamali akgayam ti tao a pinagtalkan. Pasensya ka, nato. Ante, awan ti rumbang idawatan nyo iti pasensya. Ngam may sa kakadagiti timultulong kada kami, Barok. Sikala ko man tinagital ka kiti amin. Ang anya ngay, napasamak matan ti amin. Ni Apo Diyos laangan ti makamukan ko ana. Sapay la kuma, tamaamiris ng tumutlaang tinagbasulan na. Sapay lako maante. Sige, agrobot kayo nga rudan. Taitulod kayo ni probinsya. Sigurado ngamin amarigatan kayo, nag-commute kayo. Isong itulod kayo langan. Agi amanak Barok. Ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Agi amanak unay. Ita manang Emmy, adda kamin dito'y probinsya. Aging kadagitoy, numalagip ko tinapasamak. Ti panangluko kada kami ti mismo akaanakak a nagtalkak unay. Diyak malapdan ti agsangit, gapu iti sakit tinakam ko. Numakita nakmatan ti asawak nga agladladingit. Kanayon na nga ipalagip kanyak, abaket ken lakay kamin. Manulaangan apanawan ti kaadami ito'y abiyag. Iso ati rumbeng ket agragsak kamin, kabayatan asaan mi pay nga impulang ti bulod mi abiyag. Ikagkagumaak matmanang, ngem talaga ngamin asaan ko abasta malipatan ti napasamak. Nang runa ket napateg tinagtaudan ti pan nakaipatakder daydi abalay. Sapay kuma, tagserbi nga adal to'y pakasaritaak kadagiti dumdumngeg. Saan adakas ti agtalek iti pada a tao? Ngamrumbang apilyan a naimbag ti tao a pagtalkan, nang runa no maipapan iti kwarta, wenno anyaman a material a banag. Tatay kunada nga ruden ti dadduma, awan ti kapamilya no maipanggep iti kwarta. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, auring. Pagayam ko nga auring, marikriknak ti saem a marikriknam. Nang runakat saan asabali at tao tinang loko kada kayo, no di kat kadaraampay a mismo. Ngambilibak iti kapanunutan ti asawam, tasana pulos a nagimula iti sakit tinakam iti kaanakam. Nalaka ti mamakawan, ngamkas kunada nga ruden, narigat ti makalipat.
Ngam amok aga po iti kinasaya at yo a tao, malipatan yung tumatlaeng tinaaramid kada kayo. Liw-liwain nyo ket di ti bagiyo, ket ibubusyo tinabatbati agundaway kadagiti banag a makaparagsak kada kayo. Ket kararag ko asapay kuma, taipayan na kayo pa'y tinamarswa, iti atiddog a panagbiag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi